Wuke gwenge mag Homa Bay jokanyo mag sekta mar thieth kod somo kwa piny owacho mamalo kod mag counties mondo mi ochwal omenda moromo mabiro konyogi timo puonj ne jopuonjre mag skunde ahinya to kedo gi iye ma ohiu mag koni medore kind jopuonje. Jodito gi mane loso Kami Meye kaunti ma Nandi bende okoni jonyuol ni kod ting' mar chako puonj mokwongo ne nyithindo ka gin pacho. Ripod piny owacho ma higa mag 2022 yango ni 11% mag jopuonjre mawuok e skunde mopogore opogore kaunti ma Nandi oseyudo iye ma ohiu e kaunti no kwan ma pod medore. Jonyuol kod jopuonjre ma 400 osemi puonj kendo pod ichano chwal puonjgo e kindgi. Kuna bibi nishapatia wewe kazi rahisi, usitafute, mimi nimetafutia wewe. Wote tutaenda tu hapo, we take a group photo. Kuna utafiti iliyofanywa mwaka wa 2022 inaitwa Kenya Demographic Health Survey, na ilikuwa inaonyesha kwamba miongoni mwa wasichana wa Nandi County ni 11% ambaye wako na mimba, watoto ambao wanastahili kuwa shule. Tujiulize, ni hao watoto kwa nini wanapata mimba? So tunapoangalia hiyo kiwango ni watoto wengi sana. Na saa hii inaendelea hiyo namba, inaenda 13, inaenda 14, inaenda 16. Tafadhali tujaribu tupunguze. We know that teenage pregnancy rates are at 11%. We have SGBV rates at 39%. So we need to bring awareness to these issues and actually have a real actual conversation about what to do. On the national level, maybe what we can do is at least continue to increase the penetration of resources and information to the grassroots communities. Now we are warning young men na wengine. Hatutakubali kama serikali kupata mtu anadefile mtoto alafu inafanywa kamkunji ya nyumbani. Lazima mtu akanyage kotini na afungwe milele. Na tunataka wamama wajitokeze. Msiwe waoga, ati mzee anakuambia usiseme. Ukisema we utaenda. Ukisema unakuhamisha we na huyo mtoto. Sasa wapi aje ukae na mtoto ako na fistula ati usiseme, atunaishi na mzee mwenye ameshazeeka meno yote imetoka na kutisha. Na we utaki kuchunga mtoto yako.